asile tu ing chani pathian thu thang tha kan ro tlang dingi karak hril mi chu dum thlun tu tirthla atumpi pali afate hleithumna karak siar ding tua pita le johani ral that zia an mu e chazir lo le men an si zia an thei tika mak ante chutika an ni chu jisu ne ni rak an si thu an bun mangsal athu kan siar mi para pathian atharin thosuanak impiak sakram se amen toing chani thupi runtar kadu mi chu thutak athei tu chu jisu khri athei tu chu ti mi hi toing chani thupi runtar kadu mi se pathian hena bomnak dilin thachamnak kan nei ta pe kan pa kan pathian indu dot tu nong le thiang hlim toing chana chan tha chan sung loi du zet impact long silovin hetevekin thang tha sim thei dinga nalam hruainak in don ter in chau ter mi para kan lung oin he lung oi thu kan lo sim ase kan pa kan pathian chulong silovin e toing chana kan ina fala pole e kan tlan dan ding potla sim rel nak la nei ding kan se tarau thiang hlemin kan za te kan nun naka na thu en thei ter dinga kan chan pol mo le kan sim ding mi potla na ku thiang hlim sunga lo hlanin en ru nam tu kan boy pa jisu khrist minin thla kan cham kan pa kan pathian amen toing chani kan thupi thutak athei tu chu thutak kan ti mi chu jiang ha se hena john atumpi pariat afate som thum le pani naka thutak chunan thei dingi chui thutak chun zalen na alo pek dinga si tia john atumpi pariat afate som thum le pani naka in raksime chuti sile thutak chu zalen na impetu ding sikho jiang mi ha si thutak chu john atumpi hlaili afate paruk naka jisu khrien keima chu lamzin thutak le nunna ka si tia ati kha hitong huna araksim mi chu jisu khrist chu thutak asi tia in raksim ase churonga thutak kan ti mi chu jiang ha se jisu khrist thutak ase toing chani kan thupi thutak athei tu chu jiang ti bekin ha ke ankar ti mi kha kanak zau ding mi kha arakse sile toing chani kan chang hrel tirthla atumpi pali afate hlei thumna tirtha chabu hi kan rak zautika atumpi pakhat na kan rak zautika jiang mi kan mu ti sile chu jisu khrist misual pol ruangi athi atho sal nuwa nisom ni sung leilung tlona arak tan len nak thu kan rak mu e chui sin tharau thiang lim arun nak ding thu tla kha in rak sim thai chumi thu nuwa jisu khrist van akai nak thu kha tirtha atumpi pakhat na ka in rak sim ase apani naka tirtha atumpi pani naka jiang mi kanak mu ti sile chu jisu khrien thrau thiang hlim ara thleng ding ti e bum khat nak sungi enak sim mi kha bum ni naka jisu khri atong vekin afam kime nisom nga nak ni pentecost ni a thrau thiang hlim chu arung thenge zum tu po chu thrau thiang hlimin an khat ti thu kha kan mu mi kha arakse tirtha atumpi pathum naka jiang mi kan rak mu ti sile chu chumi thrau thiang hlibi zum tu pol an kha thu nuwa jiang ti vekin ma an tuan jiang ti vekin ke an kar ti sile chu thrau thiang hlimi an kha thu nuwa tirtha atumpi pathum naka chon zum tu pol tirtha pol chu bia ina thachamin chan an man nak thu kha hitong huna en rak sim mi kha arakse chumi bung thum nak sunga enak sim mi chu Peter le Johanin biak ina an fe e zan lama kot ka moi an ti mi a chon kezeng pa kut doi arak umre rau mi thu la kha enak sime midang polin kut do mi chu anak pek theu simhan sela Peter le Johanin jiang man pek ding an nei lo chutika chon Peter le Johanin an nei mi jisu Khrist minin chumip kezeng pa in damnak anga i ruanga hitong muna bungli nak atumpi pali nak
fatel hlei thum nak thu hi arak mi kha arak se chumi chu tu yeng chani kanak zau ding mi kha arak se thutak a thei tu chu apakhat naka thutak a thei tu chu anral atha hitong huna tu a Peter le Johan i ral thatzia anmu tika ati atum people ya fatel hlei thum nak e naka Peter le Johan i ral thatzia ziang ruanga anral atha thutak ti mi an thei ruanga ase Peter le Johan hi kanak zau tika Peter phei chu ani chu miti hrut ase chumi chu khuitong huna kan dak mu thei John atum pi hlei rian nak afate hlei sari nak khala se Jesus Christ an kai tika Jesus Christ nai te athun ngam loin hlara lin arak thune chutika chon nu naw nu in nang hi Jesus Christ thon nan tlangin Jesus Christ dung thun tu na si tia ati mana Peter in hemi pa hi zawa si ti ka theilo ti rak el tu pa kha arak se John atum pi hlei riat kulwan nga nak khala se la chumi haw huang an lu tika chon in le nga chon chuti vekin meisa an ai chutong mun khala Jesus Christ thon nan tlangin kan lo thei tia anti tika a el tu pa kha arak se chuti vekin miti hut kha arak se simhan se la Jesus Christ achinak le athosal na thu anun nak tak takin athe fiam tika chun Peter hi adral atha mo kan ti se chu aral atha ziang ronga Jesus Christ athe fiangi anun nak tak takin Jesus Christ athe thutak athe tu asi ronga Peter hi ral tha takin anun nak hi amang tim hi kan mu thei mi kha arak se hitong huna ziang me arak ti se le chu hito ka hin tu a Peter le Johan ral tha zia an mu tika ate Peter le Johan hi kha ahlana chon anni chumiti hrute anak sinan Jesus Christ an mu feng nuwa chon anral atha se thrau chiang hlimi an kha tika chon anral atha se jiang tin kanak mu ti sele chu hina hleiriat naka chang hleiriat hleikwa na kanak zau tika Peter le Johan chu Jesus Christ meni thu sim non lo digin na satagi anfuak anvel thu nu khala jiangati Peter le Johanin kan mu mi le kan thei mi sim lo in kan thei lo si tia amma kai tu upa po chu an el ngam me se jiang ruanga Peter hin ral thana anei na chu jiang ruanga se Jesus Christ athai fiang ruanga khana rak se Daniel atumpi pathum na kanak zautika Sadrak Mesak Abednego siang prang pa in milem arak tua tika chun chumi bedding in arak fiel hai siman sela Sadrak Mesak Abednego hite rualwa pathumin an bedu ulawase siang prang boy pan nan biak lo sule mai sasunga kalau thak ding tia arak ti siman sela Sadrak Mesak Abednego en jiang anti kan pathianin hemi mai sasung khalim inrun suak thei inrun suak lo khala si le na pathian chu kan belo ding tia anti me ase an marak chom re ro tu siang prang ne Nebuchadnezzar kha Sadrak Mesak Abednego te rualwa pathum an el ngam me se siang ruanga so milem bia ki pathian adu lo ti kha an non nakin an thei feng ruanga khanak se chunwa thutak athei tu po chu anral atha se voitampi nak le ke thutak kan thei kan tina in siang ruanga kan ral athalo ziang ruanga kan nu fa pol asula kan fa te pol kan ulen au pol khal pathian thu thang tha kan sim ngam lo voitam pi kan nun na ka kan ti ru thewa se man sela Peter le Johan cho an ni cho ral tha takin anma kham tu thu thang tha sim kham tu pol khal kha an el me se ziang ruanga kan ti se le cho an ni cho thu tak an the ruanga khana se apani na ka thu tak a thei tu cho an famous se hena hin hitong hune arak sim mi cho chazil lo le mi men an si zia an thei tika mak anti ati Peter le Johan hi chazil lo mi men an si simhan sela Sanhedrin pol council upa pol chu jiang si an manga banga se siang ruang so hiti kloma amin tia an mang abang se luka tumpi panga fate pakat nak zau tika Peter i thul ha chu kanak mu theye Peter chu ngakai te arak se film na thiam na anei lo mi men te arak se siman sela Peter le Johanin pathian ti za na ruanga mi people an mang abang ase Bible pathian thu hi film na ase chumi chu khuitong huna kan mu thei ti ase le chu
ha thu film atum pi pakhat afate pasari na ka boy party za chu film na ki kham asi tia ate thu film atum pi paku afate prana khala arak sim mi chu pathian ti za chu film na ki kham asi tia arak te churuanga pathian ti za hi film na arak si Peter le Johan chu film na thiam na an nei lo na in pathian an thei thutak an thei pathian an ti za ruanga mi people in an nun nak an zautika an mang abang kha arak se chunwa pathian ti za hi film nak arak se kan bible a hin siang tingkim arak sim thu chunwa bible hin ni tin te kan sia ring ring asi le khui tok mun khala se kan au da lo ding ziang ruanga pathian thu a hin siang tingkim he arak fam kim thu kan tong dan ding kan tu tan dan ding thom nu hu dan ding choyok dan ding tiang in bible han in rak sim thu mi kha arak se churuanga bible kan siri kan thun asia chon mi film kan siring mi kha arak se hetong muna hin john atum pi hairiat afate som thum le pasari na ka hin pilot le peter an bia kok na ka pilot in ziang ati zo khal thutak ita asimi chun ka o an ngai asi tia ate pahilatin ani hi judia ram sungi ram uktu asikau na in thutak ti mi athailo lelung tun film na thiam na menin thutak ti mi thei athailo churuanga Peter le Johan chu lelung tun film na thiam na an nei lo na in thutak ti mi an thei ruanga mi film ase lelung tun film na thiam na kan nei lo khal asi le pathian kan nei asia chun pathian mi film ti in ti mi kan se kan pathian min thang tharum ko se churuanga Jesus Christ na ne a chun mi ana se lo mi film na se bible sunga indak ti mi chu million pa chu liang tingkim anei na in pathian in ziang ati mi a pa ti arak ti ase lelung tum film nak thiam nak len nak men hi film nak asilo Jesus Christ na hi film nak so na si chuno Peter le Johan hi pathian thu tak an thei ruanga an ni chum mi film ti ko an rak se apathum naka thu tak ti me thu tak a thei tu chu an nun chan zia za amoi thu tak a thei tu chu an nun chan zia za amoi ka hleithum nak si naka chutika an ni chu Jesus ne ni rak an si thu an bun mangsal Peter le Johan hin ziang ruwa so hituk lo ma mi an ra la that ziang a so hituk lo ma film na thiam na an nei lo an bun mangsal mi chu o an ni chu Jesus Christ thon an tlang a si ti mi kha an bun mangsal mi kha arak se Peter le Johan he an ni in kan ni hi Jesus Christ thon kan tlang zum tu kan si ti an rel lo nan khong sil opa polin an ni chu Jesus Christ thon an tlang a si ti mi kha an thei thei me kha arak se mitam pi chu kan nun na ka mi piang thar ka si tia kan ti theu na mitam pin in zum theu lo ziang ruanga kan nun chan zia za adik lo ruanga khan arak se Peter le Johan chu Jesus Christ dung thun tu kan si tia an re lo nan Jesus Christ thon an tlang a se ti kha an thei thei me kha arak se pathian in Jesus Christ indu sakmi chu ziang si tile chu mathai atum pi panga afate hlei ruk na ka nan tleu nak chu mi mit mua tleu ter ding nan si chute chun thil tha nan tua mi chu mi in an thei ding I vania nan pa an thang that ding tia in rak sema se kha zum tu pol Jesus Christ ziang ati thil tha kan tua ding hi indu zet mi kha arak se tuisun tuini a nang le ke hi mi piang thar kan si kan ti na ziang mi tampin in zum lo kan ni chu kan thil tu mi adik lo ruanga khan arak se zum tu nang la ke hi thil tha kan tu na ke me in pathian an thang that ding he Jesus Christ khali enak be sei mi kha kan se me tam pi chu kan thil tu mi adik lo ruanga me in Jesus Christ nei khal andu lo bi pathian khal an thang sia theu kha arak se chuwa nang la ke kan nun na kan film khur kayu Jonatum pi pariat afatel hlei ni na ka Jesus in Pharisee nen a ke chu lelum tu ni tleu na ka si ithun tu chu ama tleu na anei ding tia in raksima se chuwa nang le ke hi tleu na phur tu kan naksi kan mai ruanga pathian thang that hai se mitam pi polin lelum tu mi polin nang ma le ke mai thil tu na ruanga nang ma le ke mai tong kam ruanga nang ma le ke mai dani ruanga pathian thang that hai se
chumi chu indu sak mi kha kan rak se mirang tong I ka war zet mi chu jiang si ti se le chu action is louder than word tia arakte kha kan tong kam na ai kan nun chan hin thua asim ring son ti kan thei dinga hen apoi mo zet mi se chuno voi tampi na sim khal asi le nanun nakin athun lo asia chun ziang man lo asring churuang kan ni Christian po chu kan tong kam na ai kan nun chan hiao kho min in zok son churuang nang le ke hi kan tua na ka kan tong kama kan chang vai na ka ziang ting kim kan tua mi pathian sun loi na lang ter tu ding kan si ti hi kan thei ding a hen apoi mo tak tak ase churuanga Peter le Johanin ziang si an ni chun Jesus Christ an nun nak tak takin an thei fiang se thu tak ti mi an thei feng ruanga an ni chu an ra la tha thu tak ti mi an thei fiang ruanga an ni chu mi fim ti ko an se thu tak ti mi an thei feng ruanga an nun chan zia za amoi se chu ti vekin nang le ke khal Peter le Johan bangin pathian ti za thiam tu ral thaseti thu thang tha sim phuang tu kan si theina dinga le kan nun nakin Jesus Christ mel lang ter tu kan si theina dinga toing chani kan simmi pathian thu kan simmi kan za te para pathian atharin thosua nak impact sakram se amen